niko sawa. Mwambie last year ulinitolea mafomu sana. Mwambie mwaka huu ni mimi ninatoa. Ama tutoleane kwa sababu niko sawa. Na tondu ndigushoka haha Njoroge no guthi na mbere. Tuko na wageni leo lakini tutawakaribisha wakifika. But before I do that, I want to clarify one thing. As the bishop of this church, nilisimamisha dancing team. Kwa sababu in this church we have to keep a spiritual cleanliness record. Na hili kanisa hata wewe nikijua wewe ni wa tabia mbaya nitakufukuza. So kwa hivyo kama ulikuja hili kanisa na unajua mienendo yako sio safi, tafadhali ujisalimishe katika wokovu mapema ama nikufukuze. Kwa hili kanisa we know our doctrine. We preach Jesus Christ. Na tunajua mienendo na tabia za Yesu Kristo. Usikuja hapa mbele na nguo fupi ukifikiria tuna kitu kingine tunataka. Sisi tunataka uhai na uzima wa milele. Uguo rĩrĩa tuoka gũkũ tũtiũkaga gũcaria njaga, tũkaga gũcaria Ngai. Uguo okorwo ndũkĩte gũkũ na muoroto wa gũkona muoyo, ikara gwaku mũciĩ ona kuona ũtwĩrorere. Na kwaja wĩ gwaku mũciĩ no wĩikare ona ũguo. Kitu cha pili, tũtiũkĩte gũkũ gũthoga mũndũ, tũkĩte gũkũ tũkona muoyo. Ongoro wĩ gũkũ nĩgetha ng'ania na ng'ania mahĩtanie. Just walk away from JCM. Gũkũ tũkĩte kũiguanagĩra tha, kunyitanagĩrĩra na kuonania njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ndio maana tulisema hili ni kanisa la watu wote. Next week ndĩrathi kuamũra kĩgongona kĩa JCM na kĩrahunjio nĩ mũkũrinũ. Kwa sababu hili ni kanisa la watu wote. We are introducing a new pastor, mũkũrinũ. Na arahunjia na JCM. Kwa hivyo okorwo ũkĩte gũkũ na muoroto wa kũhĩngĩca mũndũ ũrĩa ũngĩ, please not gũthaithe. Gĩtĩ kĩu wĩtĩkĩrie mũndũ ũngĩ ũkĩte gwetha Ngai. Tũretĩkirie andũ nĩ maretha Ngai tarĩki 31. Gũkũ kwa ihũrire nginya gate-inĩ na gũtirĩ kĩndũ gĩathũkirio na gũtirĩ kĩndũ kĩairwo na gũtiarĩ mbara. That means people are after God. Watu wanataka Mungu. Kwa hivyo woka gũkũ tigana na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na mwaka ũyũ ndĩraugire no cio mũrigainie achana naye. Reke athiĩ thabarĩ yake nawe ũthiĩ mũcemanie matu-inĩ. Kwa hivyo nikasema dancing team itu ni anjĩtie gũtwarwo gacĩra gatarĩ ka ũngai. Na ndĩrarũgamia Lasha Paul. Ndĩramwĩra you won't take our children in that direction. Na kwa hivyo wazazi wale wako hapa na mtoto wako ako dancing team. Wona eka ũndũ tondu we have even reported gatongorani twandĩkithĩtie. Wona mwana waku athiĩ ũndũ wothe ũkoniĩ Lasha Paul, ũndũ ũcio ndũrĩ moko-inĩ ma kanitha. Sisi tumesema kwanza warekebishe tabia zao. Tondu ndũngĩoyaga ciana ni dancing team ya kanitha ũkamatwara nginya maũndũ komacio madansage mohiki-inĩ ũkamahe ngirigiri. Ciana igacoka ikaraga kũinũka mĩciĩ na ciarirwo nĩ aciari itiraigua nĩ ũndũ wa kiugo ku dance. So nĩ ndarũgamirie dancing team na jaugire matiku dance kuma ũmũthĩ dancing team. Wapi Baba June? Where is Baba June? Baba June ako wapi? Hajakuja kanisani leo. Dancing team memo koine ma Baba June. So that ciana citũ itigatige ku dance haha ni tondu wa mundu. Nĩ gĩconoko kĩnene mũno mũthenya wa Sunday. Tumire kanitha, twarikia kanitha tukiharĩria gũcoka kũrũga mwaka, ma danceagĩra barĩa bara.
Uguo with immediate effect kuma umuthi ciana cia dancing ire moko-ini ma Baba June tondu tigitinithia utungata wao no muciari agorwo mwana waku ari thiini wa dancers mitugo iria egwika beyond moko ma Baba June umenye it is on your own tondu twarugamirie tondu ciana citu na cie secondary ciana itingerema ni undu wa kiugo ku dance otoria dauga in this church wathie na gacira karia gatagiriire nie ni ngukurugamia tondu ona ititiraigana nigetha mundu ungi oke aikarire giti giaku tuthie na mbere no thingu tondu tutiokire haha kura tuokire haha gucokania Ngai-ini ndiro nie mundu anyandikira ni ndetikira gucoka kanitha after 7 years ndi ndathi kanitha mundu ucio ndangicoka acoke ningi tumuone ithuĩ ni kura turora na tukite haha gucokaniriria. So dancing team, I clarify that sijasimamisha nyinyi kudance, lakini mchukue all direction from Baba June na apigiwe simu ambiwe hivyo. May God bless you. Kuna watu wengine wangesema napiga hiyo kikundi, lakini niongezee kidogo niseme vile wa bishop wamesema tutigetekeria mundu akoyaga ciana agacitwara gwake magathi kudancera kuu. Hatuwezi kubali hivyo, na kanitha turafundithia uhoro wa utheru na uthingu. Ata ona toiga kanitha ni kanitha wa andu othe, tutinaiga andu mehie. Itingu andu a Ngai tuha niguo tukorwo tugitarana na tugithi na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Tuhurire wa bishop ruhire itu wega na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ na njĩra njega mwaka ũyũ. Ĩro cio nĩ tũgũthiĩ wega. Mũgeithie mũnene, nĩ tũgũthiĩ wega tũikara njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ongera ngina kuria thutha nĩ ndona bishop kuona andũ manjĩtie kũrũgama. Na niĩ nĩ ngũhoya Ngai mahoya maku marĩa wahoete mwako tũkĩrũga atĩ tuongerere kanitha niĩ na ndanjia gwĩtĩkĩra tondũ rĩu o ikorwo mũngĩhũgũra thutha kwĩna andũ marũgamĩte kũrĩa thutha na ti wega marũgame. Siku ya leo vile wa bishop wamesema tunangojea wageni, kwa hivyo tutaenda kwa haraka sana. Kwa hivyo nafasi hii ningetaka kuitoa kwa Pastor Julius akuja tuletee matangazo ya kanisa letu la physical. Praise the name of the Lord. Salimia mwenzako, mwambie I'm ready to harvest. Mwambie niko tayari kuvuna. Na umwambie usinisumbue, kwa maana nina alama ya Kristo katika mwili wangu. Mwambie I bear the marks of Jesus Christ. So nothing. Mwambie nothing. Mwambie nothing is including you. Mwambie nothing is including you. Usinisumbue mwaka huu. Ni mwaka wa mavuno. Nikubalie nivune bila kelele. Mwambie kama ulitenda mema utavuna pia. Mwambie kama ulitenda mabaya kujia mavuno kwangu. Amen. Let us celebrate Jesus JCM. Amen. Nataka tukubali kuelekezea watoto wetu mikono because we bear the blessing of the parenthood. Mimi kama kasisi huwa naachilia baraka ya kiungu. Wewe mzazi huachilia baraka ya damu. Kwa hivyo ni kumaanisha mimi sitabariki mtoto wako. Wewe ndio umebeba baraka za mtoto wako. Praise the name of the Lord. So by faith I'm releasing a spiritual blessing. But as a parent you carry a covenant blood blessing. Kwa hivyo usiseme mtoto wako juu wako hapa unyamaze mimi nimbariki. Sijamzaa. Mimi nimezaa mtoto wako kiroho. Wewe umemzaa kwa damu. Kwa hivyo wewe umebeba the covenant blood blessing. Kwa hivyo usinyamaze ninapoombea watoto, achilia baraka kutoka kwa mdomo wako. Tuiguane sawa sawa. Niiti nijiarite mwana waku niwe. Urekererie kirathimo gya thakame. Niĩ ndekererie kirathimo kĩa Ngai. Tondũ wĩra wakwa nĩ kũmũrathima kirathimo kĩa Ngai. Ndirauga ũguo nĩgetha ndĩmwĩtĩkĩrie na inyuĩ mũgĩe meciria ma gũcoka na mũciĩ. Kũrĩa mũciarĩtwo na thakame mũkagĩre kirathimo gĩa thakame kwanyu mũciĩ. Niĩ woka haha no ngũgaragaririe gwĩtie mbia.
nigetha ati ngurathime. Hapana, mimi sina baraka ya baba yako, mimi sina baraka ya mama yako. Na mwaka huu wana JCM, mutengeneze ushirika mzuri na wazazi wenu ili tubarikiwe. Na kama mzazi wako hamsikizani, ni bebe unipeleke, nitamfanyia shopping na niweke gari yangu mafuta, unipeleke kwenu, nitaongea na yeye. Kwa sababu mimi sitawadanganya ndio nitajirike. Mimi ni tajiri, niko na ufalme wa mbinguni. Huo ndio utajiri. Nidi na muwe wa gutura ucio niguo tonga. Maundu maya mangi nikemetware. Lakini lazima mwaka huu kila mtu asikizane na mzazi wake. Nigetha mutikahe wira muritu agutindaga haha gietherera nginya kwaria na nimi. Nigetha murathimo na ringi niwe utaiguanaga na baba wanyu na mamu wanyu. Are we together? Kwa hivyo kama mzazi, waachilia baraka ya damu, mimi niachilie baraka ya kiroho. Are we together? Inua mikono yako uelekeze watoto wetu. Na nyinyi watoto mfunge macho, tuwaombe. Close your eyes. All of you, close your eyes. Amen. Inua mikono yako, elekeza kwa watoto wetu. Mungu Baba Mwenyezi, the creator of heaven and earth, Yesu ambaye tunaamini katika kufa kwake na kufufuka, sisi tunaleta watoto wetu katika mikono yako. Daudi alipoulizwa kama vita vyake na Mungu viwe vikuu, alimsihi Mungu aanguke katika mikono yake, maana ni salama. Sisi tunaleta watoto wetu katika mikono ya Mungu ambayo ni salama. Tunajua vizuri mwaka umeanza. Watoto wetu juma lijalo wanarudi katika mashule. Mungu, tunapatiana watoto wetu katika neema yako. Katika nguvu zako tunawaleta, tukiwa na imani ya kwamba watoto wetu watasoma. Hatutakosa pesa za kusomesha watoto wetu. Hatutakosa chakula cha kupatia watoto wetu. Hatutakosa mavazi ya kupatia watoto wetu. Hawa wazazi watanunua ploti na kujenga mahali pa kuweka watoto wao kwa sababu ya kizazi chetu. Mungu, tunakulilia utusaidie. Ulisema tukiruka mwaka ya kwamba utatusaidia. Tusaidie kwa sababu ya watoto wetu. We cover our children with your blood. Wanaporudi shule hawatavunjika sehemu zao za mwili. Wanaporudi shule hawatagonjeka magonjwa ya kuamaliza. Wanaporudi shule watoto wetu tunatangaza watakuwa salama. Tunachanganya na kuweka hawa watoto pamoja na watoto wetu wa kanisa la online na watoto wetu wanaotizama JCM TV. We declare that our children will be safe in the name of the Lord. Our children will not face early deaths. Watoto wetu watapokea uhai wa kuishi katika jina la Yesu. Wazazi wakivuna, watoto watavuna hekima. Watoto wetu wataongoza. Watoto wetu hawatakuwa mkia katika jina la Yesu Kristo. This is our prayer, ya kwamba watoto wetu watamalizia wakiwa salama. Ciana citũ itigotukanio nĩ thĩ. Turerirwo ati twari ohoro wa geism tutikaheo visa ya guthie America. Ithuĩ tutikwenda guthie, no ciana citũ cikare ũngai-inĩ. Ithuĩ tutikwenda guthie kuo, no ciana citũ cikarekia ciana cia Ngai. Airetu aya matigotweka lesbians, anake aya matigotweka gays. Ciana citũ ikarekia cirĩ ciega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Anake makarekia marĩ athuri, tũiretu tũkarekia tũrĩ atumia a gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũrĩa ũkahutia ciana citũ nĩgetha cigerie njĩra ĩyo, nĩ twamwĩtĩria gĩkuũ gĩa tene matukũ macio matanakinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Sisi hatutainamia mifanano. Sisi hatutainamia altars of darkness. Kama ni Amerika wacha ikae, lakini watoto wetu wamalize salama. Kama ni nchi za nje wacha zikae, lakini watoto wetu wamalize salama katika jina la Yesu Kristo.
Hata dunia ikibadilika, sisi hatutabadilika. Yesu, tutakaa kama vile unajua. Kwa sababu sisi tunajua malengo yetu ni kukufurahisha. Tunajua malengo yetu ni utakatifu. Tunajua malengo yetu ni kuishi katika wewe kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Ona fururini uturi. Ciana citu itigotonyo magongona-ini maria tutoe. Citigathi kuinamirira Ngai tutoe. Ciana ici itigathathaya irema. Ithuĩ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ Ngai. Ciana ici itikainamirira mbũri na gũthĩnjĩrwo. Ciana ici nĩ tũĩ nĩ kũrĩ thakame ĩrĩa yaitĩkire nĩgetha ĩmakuĩre, na nĩwe gũtũũria ciana citũ o nginya rĩrĩa tũkoima thĩ. We commit our children into your able hands, Jesus. Magĩthiĩ gũthomithio, nĩ tweteria arimũ a Roho Mũtheru nĩgetha monie ciana citũ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na itikamĩtiga nginya igakũra. Ngai witũ twahoera arimũ mwaka mwerũ magĩe na ũguũrio mwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Matikana monie njĩra cia kũũra, matikana monie njĩra iria itagĩrĩire, tondũ nĩ tũĩ njĩra yaku nĩ njega na njĩra yaku nĩ nũngarũ. Watoto wetu wakirudi shule, I pray that favor shall be upon them. I pray that grace shall be upon them. Wazazi msingangane, kuna Yesu mbinguni na atawasaidia mwaka huu. We pray this trusting in the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Watoto wetu watoke pole pole, na watoto hakuna kuguza nini? Sawa sawa, hakuna kuguza. Haya, watoto wetu wakubaliwe watoke salama, pole pole, pole pole, sawa sawa, pole pole, wakienda darasani. Na wanaoandaa chakula chao cha mchana kiandaliwe mapema kabla watoto wachoke, wakule mapema. Sawa sawa watoto? Hinya guthathaiye ona koro ndi weru-ini. Hinya guthathaiye ona koro weru-ini. Hinya guthathaiye ona koro ndi weru-ini. Ndiganĩirwo nĩ mathĩna wĩnyere wĩmboru. Hinya gũthathaiye ona kũrwo ndĩ werũ-inĩ. Hinya gũthathaiye ona kũrwo ndĩ werũ-inĩ. Hinya gũthathaiye ona kũrwo ndĩ werũ-inĩ. Ndiganĩirwo nĩ mathĩna wĩnyere wĩmboru. Amen. Let us appreciate God once again. Salimia jirani yako, mwambie hi.